welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi celebrity stories namhlanje sikhuluma ke guys ngoMakathaba kithi selokhu ke saphatheka kabi ke ngoMakatha emva kwalesi sibuke akuyabhekana naso la athunjwa khona ke request iBolt baklina wonke ama account akhe bafuna nemali ke emndenini wakhe nakubangani bakhe emva kalokho bamthatha ama video ke ebemenzisa ke izinto ke ezingekho right nisingakazi ukuthi kahle kwenzekalani ke lapho usisi wakhe okuyena bekuthiwa ke akuthintwane naye uma ngabe ke sifuna ukunika ke uSimthande isupport ulomsonga kamiyeza ubhale nje istatus esilahlisa ithemba lapha na ke ku TikTok wathi siyabonga kakhulu isupport eninikeza uSimthande kulesimo abhekene naso yize kubukeka kusazobanzima noma kubanzima usuku nosuku kuSimthande okusilahlisela nethemba lokuthi uyophinde abuyele ekubeni uyena yazi le statement sivele sangiphatha kabuhlungu ukuthi kahle usho ukuthi labantu laba nje icareer kaSimthande bayibulele ngampela and we are hoping ukuthi ke mhlambe ke bakhona abantu bazogcina bebushiwe ngalesi sigameko. Ngeke ngabona nomunye ke lapha na ke ku TikTok ebhalina ukuthi wake waba ke esimweni esifana ke nesika Simthande kodwa futhi akuzange kuboshwe umuntu noma amaphoyisa esewanika umkhondo ukuthi nanga umuntu ekuyena ke owangenza lento le kodwa amaphoyisa agcina ngambophanga bathi ubufakazi abukho uthi emva kwesonto nje lilodwa ebikile ngecase yakhe kwavele kwathiwa nje icala selichithiwe ngoba abukho ubufakazi uthi umuntu wakhona benokumbona ngisho ehamba ko street edrobheni ukuthi nanga lo muntu lo owangenza lento but akakwazi ukumreport emaphoyiseni ngoba kuthiwa abukho ubufakazi obuthintekayo noma ke ophathekayo. So noSimthande siyathandaza bakithi ukuthi engazuthi ke bangabathola labantu bababophe ngampela omunye kubhalile wabuza ukuthi unjani kodwa uSimthande lapha na ke kuma comment waphendula usisi wakhe wathi hey sisi akadli akafuna ukukhuluma nasebusuku uyathuka avuke akhale yabona nje kubhlungu ngampela bakithi uMatha siyamthanda futhi nje siyamkhumbula so nje lesi simo lesabhekene naso sibhlungu kakhulu. So guys, you can continue praying for him ukuthi ke a recover abe right umthandazo phela uzomsiza kulesi simo because sinzima kakhulu sidinga nje uNkulunkulu ngampela. That brings us to the end of this video. Ngicela nje ushiye just amazwi nje angathi mayifunda le video noma elalela amthobe noma ke amnike amandla on the comment section. Bye.